owabireho kapiteni wa timu ya Uganda Cranes Andrew Mwesigwa hamwe n'omuhwezi w'omutendeki wa timu ya Uganda Cranes Sam Simbwa nabo bakorera omukoro gw'okukwata obururu bwa round ya 32 obw'empaka za Uganda Cup kandi omukoro gwabaha office za FUFA omuri Mengo Kampala. Zambia Lions will face Zambia SC. Oburoroko bwakwatwa timu ya Rugarama FC erukuzanira mu league ya Burenje Rwizoba neija kuretana na timu ya Vipers Sports Club erukuzanira mu mpaka za Uganda Premier League. Rugarama FC okuhika harurengore kashoza timu ya Kigezi Homeboys FC eya Kabare na erukuzanira mu mpaka za FUFA Big League. Ogunugwija kubaguryo murundo gwo kubanza Rugarama FC okuretana na timu ya Vipers abasingire ekikopo ky'empaka za Uganda Cup omwaka guhwire bwanyuma yo kutera Police FC gore mwaharizoro omuzaka marerezo. Vipers na yekarabaho kuhika harurengoro bwanyuma yo kusinga Rugazi FC na gori ibira haryemwe omuzano gwa round ya nkaga nina. Timu ezindo kuzarazane Kitara FC neija kuretana na Gaddafi FC, Chambra Rastas neija kuretana n'omusinguzi hagati ya Simba hamwe na Bull FC, Doves ine Young Elephants, Senaja FC ya Masaka eyihire Mbarara City neija kukwatana na Sports Club Villa, KCCFC eine Jinja North United, NEC FC eine Acholi, Rwenzori Lions neija kutayira Norasinga hagati ya Express FC hamwe na Mida. draws zibadde nungi tuzikoze zibadde fair in an open teri kugamba nti no waliwo syndicate oba anything, so zibadde fair era nsubira nti team eneba empangu zijja kubanga ewangude in a genuine way. Emizane neija kubaho hagati y'ebiri 14 okusikya 21 ebyo kweza oku